ulalela iBeat and Breakfast Show ku 104.1 The Pumping Beat of Egas singena ku #change your thoughts change your life lami libito ngingiPrince Valley ngihambisana nanomndeni line nami bambitanga Mr D mina ngimathi ke ngacelani wakaduwe mina kethu angikwamukele lahlelweni kunjani Sawona mnumzane njani Prince siphilile sikahle wena uvele wasinonga ngifuna acetha yonke lenyanga yelithando ngifuna ngikurepapa everything ngiyababuka nje bagijima 14 February mara isimayiphela mina ngifuna kuyirepapa yonke so usiphatheleni today Asibingeleleka abalaleli beBCRFM sibonga kakhulu ukuthi nayinyanga sesiyiceda yothando Themba nawe ke Prince ngalo siso sestudio ukuthi nani benisebenzisile lenyanga ukuthi nithengise uthando yeah kodwa okukhulu ke esesikuphathile kulolu suku ukuthi abalandeli beBCRFM umuntu wakho kunezinto ezinhlanu ezo5 that we want to highlight utha 30 yeah thathe T22 ngikhumbula esikolweni la thatha T22 ufana na a e o unetses ngetela bothila kucaleni okay sikhuluma ngathi T22 yeah so utha 30 cha isithandanani okay Thembanani yeah Thintanani Thokozisanani yeah Thuthukisanani awuyiphinda bakenza ukuthi ulalele nekule class ngoba uthi ngikhumbeze class yeah thandanani Thembanani Thintanani Thuthukisanani okay do man yeah man thokozisanani then Thuthukisanani yeah thathe T22 thandanani Thembanani Thintanani Thokozisanani Thuthukisanani yeah otha ke musuchaza uthanda umuntu wakho yeah ngithanda umuntu abantu abaningi kulezi insuku uzwa kuthiwa babulalana nani akulona uthando lolo umuntu nje kumtshengisa ukuthi uyamthanda yeah futhi umtshele ukuthi ngiyakuthanda ungathi nje uzomtshela ngebirthday yakhe kuphela uthi I love you ungamazi no I love you umusho every day yeah umtshela ukuthi uyamthanda mean that thing uyisho ngokwimina or uthini ube serious ngayo izenzo phela ngiyibonana ngeke ukuthi uyangithanda kodwa uyangishaya yebo you understand uyangizwa baba yeah no hayi ngiyangikuva kahle mina ngifuna uqedze la ngidawubuya ngemibuto yami yeah okay number 2 masuthi ke uThembanani ke baningi abantu abathi basothandeni kodwa belokhetshela umuntu wakhe ukuthi wena ngikuthembi wena yeah wena ungangibulala wena hey yabo uma ngene icall usembuka ngehlo libi la ukuthi ubani osekhuluma usho khona phela ukuthi awumthembi fona laba ka Vodacom noma kulama 8 no Vodacom bafona yeah nodiyasikhweleta lo subscriber yokudayini ngeke wazi kodwa manje because awumthembi usutshengisa nangezenzo ukuthi uthando olungathembani lona uthando lolo yeah number 3 mase sithi thintanani uma sithi thintanani kunegaba ke imbili lapho 2 ukuthi umuntu wakho get touch them yabona ube physically touchable ungabi nje umuntu mathi menihamba nibabili anibambani nokubambana omunye uhamba ngale komgwaqo omunye uhamba ngapha komgwaqo kodwa nibe nithi niyathandana nibonakala inibambene ngocecane impela ukuthi cha siyathandana manje phela into ngibalekisela new ntami la endleleni mazibona uhlala nami kanjani thathandanani manje munenyonekeni ngike iproblem ilapho ke manje ngoba lo muntu akakwazi ukuthi uyamthinta la uhamba naye endleleni kodwa ke oku number 3 futhi okuthintana communicate usho ukuthinta lo muntu communicate nomuntu wakho ungafoni kuphela usuthi ngicela uphathe isinkwa noma ngicela uphathe umshibo ungashonga ukuthi awu babakhe lunjani usuku lakho baphethe kanjani emsebenzini kwasha kwacini wena usufuna nje ngokuthi kuyashoda ugesi uphelile akhona ukucommunicate lo yeah no ucommunicate nomuntu wakho nje ukumbuza ukuthi awu baba ukuthokozele lokho engiphekele kona today uma upheka ngithi akazi ukuthi uyamthokozisa phela so umthinte yabona thintana no ngiyakuthanda lo lokushoko ngoba la ngasikhathi unokubona ubekise kahle ke ngifuna kuyibisela mina kutsala ngehistory yethu ukuthi babe wethu bebasebenza emamayini mababuya ngala mabakwatile nale dress tabo
batkhiphele la kulabantu abasala but mawutofika mhlambe umbude ngaleli suku la ke even noma ngabe aqhamuka nale stress utamafulela sona because seniyokhuluma ngaso no ngiyalithanda lelo asithokozisane ke la then thokozisa ukuthokozisa ke sekuwukuthi ke thokozisanani ke manje ngoba phela ukuthokozisa kubili ungamthalela ama-present amancane uthi awu mama ngiyathokozisa napho uswidinyana nje uthi awu yazi ngicabangile kamhlanje ngaphathela uZulu Motors na yabo ongabhori obhala ukuthi I love you noma I miss you yabo ukumthokozisa kumuntu lokho lapho nokumthokozisa ke futhi ukuthi uma senifikile ekameleni thokozisanani akunakhethwa amaqala ekumeleni yeah wazo washo sifukazi ukuthi kuze kuse soke yaphuta ama stoppers sithetha amaqala vele nje angenwenzapheni afunakala ukuthi ebusuku lana sithetha amaqala lana endlini ikamelo lokuthokozisana yeah understand and then number 5 ke lokugcina u2 thuthukisanani umthuthukisa umuntu wakhe emethi umuntu wami baby ngifuna ukuyofunda mfake esikoleni ukuthi baby lokhu kwenziwa kanjena mhlambe ngokwesiko lasekhaya ukumthuthukisa lokho kumfundisa understand understand isiko lakho umushadela kwaSibanimani esho ukuthi yazi kwaDube kunomthetho so ukumfundisa ukumthuthukisa lo muntu ukuze ngesikhathi esilandelayo esazi mina ngidabuta cishe few la letinye into uchazile Tanzania nje bonke abantu bahlangene because bayathandzana la lento yokuthembana ngasikhathi ayisiki ukuthi mhlambe inkinga inami ukuthi angithembi mina because angimthembi njani umuntu engithe ngimbona ngiyamthandza ngiyacabanga ngisho ukuthi ngasikhathi ngaba inkinga nami ngoba ubekusena isikhathi usithinzana uvile ukuthi ngikhiphile le yami emgwaqweni ukuthi mayelo so ngibalekise letinyoni so lokuthembana ngasikhathi akucala kimi ukuthi mhlambe angithembi mina why umuntu ngingamsukeli ngingamthembi okukhulu ke abantu ke bayakudala okukhulu ukuthi umuntu egcina ungamthembi yeah okunye ufika ku relationship entsha uvela ku relationship kade ngakhethwa noma umuntu wakhe angamthembi okay noma wabamba izinto emafonini usethi wonke umuntu unjalo so nawe ufika ku relationship entsha akasakuthembi kwawena futhi okay yeah ngiyayibona shot bengiqinisile vele ukuthi bese isuka la kimi leyo kuthinzana sibuyele kuyo ayifake iviolence phakathi ngoba bengisafuna kulungisa lo kuthi ekuthinzana sisho ukuthi la kushajwe bantu akampelani nalo ngithinte angithi nini abanye abantu ethi ngimthintile lo mchanga umthinta ngezandla zothando yeah ukuthi uyamtshengisa uthando lakho la uhamba umbambile nigaxene yikho ngithena nibambene ngokucicana abantu abashanayo ababambani ngokucicana yeah ugalo lo noma igalo bambane ngegalo mina ngijabulela leyo ukuthuthukisana yabuka na ubuye wethu sithuthukisa la msakatweni nasabo make funa babo sithuthukisa bangasabi nje bakhululeke bangamnjengoba ushilo ukuthi wena anafuna basitshela ukuthi basisanza mhlambe ngelanga lebirthday bangamele lelanga labo babe ukuthi kufuna basithuthukise la funa bangasabi so ngiyo lengiyithanzile ungasabi ukuthi umtshengise umuntu wakho ukuthi uyamthanda uthi nje umuntu yolala uyifake lezi zinto ezama amanethi ukutshengisa nje ukuthi nawe uyayithanda ilanjari enjani ungafaki nje mhlawumbe iskipa sepolitician ukuthi uyongena embedeni ungene netie cha funakala othandweni lokho uyayibona umuntu wakho ukuthi cha baby nakho ungigqokele khona namhlanje ayikho kodwa kwebhola lento uthethe awucabana ukuthi mhlambe makudliwe team icatshane la endlini yalo sengicabaniswa skipa nje wena ukwatelele umuntu wepolitical party bamfakela skipeni wathiwa uma elaya umakoti ekhaya wathi umefika nje wathi umukwatha ugcina enkabeni yeah ngenzansi kwatha okay umthetho wakaDube usho njalo ukuthi ungakwatha uzophume ngaphezulu kodwa ngenzansi ukwatha mina kethu nguwe kuphela lo thengisa ama Sunday la kunehlelo kuthiwa i sold out Sunday so kumlaleli lokuvanyalo la afune kuva mhlambe leli ticket angacala kulithenga nyalo ngoba ama ticket aphela njengoba kuyi sold out Sunday la kuPisa FM ukubamba nini ngosikhathini 7 o'clock until 10 o'clock ebusuku silapha eBCR sizokusakaza sizobesakaza sikhuluma ngothilo sikhuluma ngondana mangesex sikhuluma nangezinto eziningi ke nangomusic in general yeah then umuntu makafuna ukuthatha Tito 2 ku social media na kuma booking ukuthola kuphatho khona ukukulandzela kuthanda ukuthuthukise wabuya wendela umsebenzi lo because awugcini lana kuma weddings uyawenda and ukhuluma nabantu bakulandzela kuno kubhuka senze ukuthi si MC si DJ senze konke into ufuna nje ucela ndibuke
uzokwazi usithola ke kuzo zonke indawo zokuxhumana. Yeah, no sibonge kakhulu Mr. D. Thank you baba.